бардору моделҳои нав омадагина тамошо кунед. марҳамат лобой хе телефона бардору дорем. шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини акаи сапунай на S22 Ultra нархиш 1,5 сомонай. Я чхела апай ҷонунай нафти камера кин апай ҷонай вообще ина хич намекина дишамеда оз дихтарам хели истифодаем барои ин апай ҷон пачка S22 Ultra нархиш 1,5 сомонай. чхела раби вообще хич намекина чхоли 20 буда бо зури бадай нархиш 1500 сомона. интернет тикток ютуб медури аз созай 100% 1500 сом коробка заранги дора доставка бепулай 25 шаҳр наи вилояти Хатлон. неш S23 Ultra ин апай апаҷон S23 Ultra апай фарзна гуфти камера кин S23 Ultra ира апаҷон хай як ҷо фурухтум доставка кардим апаҷон хай гуфти камераш кин камераш кардам S23 Ultra апай фарзна лайка биза видеои нав намекунем шумо намя ин апаҷон ира хай фурухтум я дихтарак да фурухтум апай ина иш Samsung S23 инашам созай ишам нархиш 1600 сом. инаш S21 Ultra ин нархиш 1400 сом. S21 Ultra инаш S21 Plus иш нархиш 1100 сомон 1100 сомон. инаш S22 Ultra нархиш 1500 сомон. ин апаҷон лайк абза апай Мадина шаҳр Душанбе лайк абза видеои нав мекунем шумо намя шаҳри Қурғунтепа дар магазини мо бардоро бозори Фаровон точка дорум дукони 121 уҷа шогирдома шумо пеш қадам меем бозори Фаровон дукони 121 бародаро бозори Фаровони Қарған Душанбе мисори бародар шаҳр Душанбе занг мезананд бозори Фаровон Қарған бародаро Фаровони Қарған дукони 121 уҷа шогирдома бародаро тамошо кунед на 52 дору нархиш 1900 сомон. телефоно оптовия хонор 50 дору 3,5 сомон. 71 дору мия лобой наму телефона дору бародаро марҳамат тамошо кунед ҷа рехтаги телефони 012 дору пачкай калёнкай торш кандаги нест ина нигӯ ки нава калёнкаш кандаги нест нархиш 1600 сом. ина бардора 128 гай тамошо кунед шумо телефон биёрем бардоро болоштум тени хеле ҳам мешава телефонотон аптем болоштум тени мешава хеле бардоро